ndeye muri icyo kigare ngo itsinze Musanze ngo itsinze Reyo ngo Musanze ngo yo ngo nukunyuguza, ariko bakirengagiza ikintu kimwe. Musanze ifite abantu bafite experience. Musanze yari iri ku kibuga cyayo, Musanze yari iri imbere y'abafana bayo, Musanze yazanye ubuyobozi bushya bwari butegetswe kwemeza ko koko bakwiye kuyobora Musanze bakazana n'icyo gitinyiro. Ni Musanze yari yaje itari gutinya Aperi, kubera ko Aperi ndaje manuke mu kibuga neza mbabwire uburyo Aperi ahantu byapfiriye neza cyane. Ni Musanze itari ifite icyubahiro na gike igomba ikipe ya APR, bitewe n'uburyo yari imaze iminsi yitwaramo, bitari uko yatsinze ikipe ya Rayon Sport, kuko buri munyarwanda wese, buri muntu ufana ikipe ya Rayon Sport, buri muntu wese ukurikirana umupira w'amaguru arabibona ko ikipe ya Rayon Sport idahari. Ikipe ya Rayon Sport isigaye ku izina, ikipe ya Rayon Sport isigaye ku mwambaro, kuko ifite katite ariko nta karite. Ifite abakinnyi nyine tu, ariko nujya kureba ninde watsinda igitego, ninde wahindura umukino, nawe nuwo bari bafite. Ndaje mbabwira ibye. Aperi rero imanuka Musanze, umufana arakubita, ariko Aperi yagiye Musanze idafite abakinnyi kandi b'inkingi za mwamba bakwiye kuba bayifasha no kubona amanota ku kibuga kibi. Ni Aperi yagiye Musanze Nigena Clement adahari, niwe uhedinze defense ya APR, nayo babweciye imimara Yunusu n'igihuha. Uzanye Ariyin Swane wamenyereye agatebe, utifitiye icyizere, buri munsi yagiye mu kibuga yaje ari umukinnyi ukomeye, ariko kubera ko nyine ntabwo akina, bya bindi bavuga ngo icyuma kidakora nyine kirwara umugesi. Ariyin Swane ntabwo akina. Deseyimu no kuri bafite naho mbarenga, Deseyimu no kuri ba Muhamadura Miniba, ubizane kuri ba Ngabonziza Pacifique, ubizane kuri ba Ramazani. Uri kumva neza? Bizane kuri ba Hakimu Bugingo. Umunsi muzumva ngo umuntu witwa Niyo Mugabo Claude yagize ikibazo, gatatu ya Aperi bazajya bacaho baguruka bagenda nk'isasu, kuko ntabwo akina. Yavuye muri Rayon Sport abyumva ko wenda agiye kuza gushaka Bayiraguha Haji. Aperi ifite abakinnyi biyakiye kari nka bya byuma bidakora, ariko ibyo byuma iyo bidakora nabibabwiye birwara umugesi. Abakinnyi bamwe ba APR rero muri Aperi bameze nka bya byuma bimaze byajeho umugesi, nyine byajeho twa tuntu. Urubona icyuma kidakora waragishyize ahantu handi Gicumbi ho murabizi uburyo n'inkweto iyo uzishyize ahantu zikamara icyumweru utazambaye usanga zaziho bya bintu by'umweru. Rero abakinnyi ba APR bari muri Aperi, ariko bamaze kwiyakira nkaho bo nyine arabo kwicara ku gatebe, ku buryo niyo bagiye mu kibuga ubibona ko n'imyitozo wagira ngo bayikora batabishaka. Niba mwarabibonye neza kuri match ya Musanze, ibitego 3 byose Musanze yatsinze ni kado z'abadefenseri. Mbikubwire neza, umukinnyi azamukanye umupira akaraze centre, abadefenseri bahagaze abateranya umutwe, undi arawuzamukanye, undi aho yawukirininze ngo awukureho, umudefenseri aturutse hirya, nako umwataka aturutse hirya anabitsemo. Communication nayo, ubwumvikane ntabwo. Mario nawe mwizamu wagira ngo abari nk'ipoto. Rero ntabwo waba ufite umuzamu utizeye 100%, ugire defense utizeye ngo bize gukunda. Sabo gusa ntabwo bari bafite abitwa ba Raouf,
ntabwo bari bafite abitwa ba Ramadhan, nawe ni yari ahari, kandi ibibuga biba bikenewe cyane ko hajyamo umuntu nyine ubimenyereye, urabyumva neza. Rero APR ifite abakinnyi nyine biyakiye ko bakwiye kuba kuri bench, ku buryo iyo bagiye mu kibuga uhita ubibona ko rwose bidafitinga pe, nawe bihuriye, nagiye mbagarukaho cyane. Ariko nanone umutoza nawe akaza kugira ikibazo, urabizi ugiye gukina n'ikipe ya APR, ugiye nako gukina n'ikipe ya Musanze, ikipe ya Musanze iri ku kibuga cyayo, ni ekipe ubizi neza ko itari bukwemerere ko ukora attack plus cyangwa se ngo ushushanye nyine wubaka uburyo, ntabwo iri bubikwemerere, kuko icya mbere ni wizeye ikibuga, icya kabiri abakinnyi bawe ntibafite capable yo kuza, ntibafite ubwo bushobozi bwo kuza guhangana n'ibyo bisuka bya Musanze. Ikindi cya gatatu, uri gukina n'abantu bashaka kwerekana ko amakipe makuru yarangiye, nta kuyatinya, nta respect, nta cyubahiro, kubera ko bazana abakinnyi basanzwe. Kandi impamvu basanzwe nyine nuko arabo gukina shampiyona y'ikiciro cya mbere, ntabwo arabo kujyana APR mu matsinda, ntabwo arabo gutsinda Pyramide, ntabwo arabo gutsinda Yanga, ntabwo arabo gutsinda Simba, ntabwo arabo gutsinda Raja, ntabwo arabo gutsinda Faraba. Ni abakinnyi bo gutsinda Reyo, ni abakinnyi bo gutsinda Musanze, ni abakinnyi bo gutsinda Gasogi. Nabwo ariko bigoye, kubera ko ayo makipe nabo afite karite zenda kubegera. Icyo rero nicyo cyakoze kuri APR. Umutoza yagakwiye kuba yarari gukina yirezeriva, ashaka kuza gucungira ku byo Musanze iri gukina, ahubwo akaza kubyepoza, cyangwa se akaza gusa nkaho nyine ari kuyepoza nyine Musanze. Kubera ko mwarabibonye APR yatangiye izi ngo ngigiye kumanza ngo inobagiza agapira, kandi ntabwo bikunda kuri kiriya kibuga, ntabwo biri bukunde ngo inobagiza agapira ngo wenda ngo baza kurebera mu mpande, ariho baza gutanga ayo makrosses n'ibiki. Ariko ntibyari gukunda kuko bafite bagasonga muri defense, bafite bashawurini mwizamu bari buza kuboroka iyo mupira bakayikuraho. Umutoza azana ibintu byo kujya utatangira ibintu ngo byo gukina. Umutoza wa Musanze we yari yabibonye, n'ubundi yari abizi ko APR ntabwo ari buyirusha umupira, icyo bari bukore ni counter attack. Barakora ama counter attack, bari buze gucungira kuri bya byuho, kuri yama espace bagiye babasigiramo, kuri ya myanya yagiye isigaramo arimo bakira umupira. Ikindi bafite abo bakinnyi b'inararibonye barimo ba Shabani Hussein Chabarara, top scorer wa Rwanda Premier League kugeza ubu, maze gutsinda ibitego 5 mu mikino 8. Afite experience, yakinnye muri Rayo, akina mu Magaju, akina muri AS Kigali, arabizi uko bikora, akeneye gutsinda nayo makipe makuru. Umutoza yaje kwibuka ibitereko, baravuga ngo nukwibuka ibitereko byasheshe, kubera ko nko mu gice cya kabiri amaze kurya 3 nibwo yaje ubona ko byibure yamenye ko bagiye kuzajya bafata umupira ukava muri defense hagati mu kibuga kwizamu pass 3. Ntabyo kuvuga ngo ragena ngo kwa Yunusu ngo kwa Sekiganda ngo kwande uya ntabwo biri bukunde. Barapenyeza ibintu bigenda neza cyane. Ikipe ya APR kuri uyu mugoroba iraza kubikina n'ikipe ya Marine saa 12 zuzuye. Ikipe ya APR irakina n'ikipe ya Marine, ni match nayo ikomeye. Nabonye ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino
barabishyize hanze ariko no kubigura mu buryo bushya rwose. Nabonye APR ku munsi w'ejo yaratangaga uburyo bazajya bagenda babiguramo, ako urumva ko ari ibintu byiza cyane, ibintu byiza cyane. Kuri uyu mugoroba rero ikipe ya APR kuza gutsinda Marine ni umukino w'ikirarane wagombaga kuba ku munsi wa mbere wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Kuza gutsinda ikipe ya Marine nekereza ko ni bya bintu nyine nababwiye byo kubeshya. Gutsinda Marine nekereza ko nta gitangaza, nibyo twese twiteza, ahubwo ni ukuvuga ngo ni bingahe, kuko APR kuri uyu mugoroba nta kosa na rimwe yakora naryo. Nizere ko n'umutoza rwose nta kosa yakora, kuko aramutse atsinzwe n'ikipe ya Marine amaze gutsindwa n'ikipe ya Musanze birashoboka, nubwo bigoye ariko birashoboka mu mupira nyine. Umupira nyine ewan ni surprise, umupira ni ugutungurana, utazagira n'umuntu ukubeshya rwose. Umupira ni ugutungurana, ni naho nyine ubera umupira football. Kuko rimwe na rimwe hari igihe buzacya wumve n'ikipe runaka rwose tsinze nk'indi nk'ibitego 12 vuga ati karabaye noneho ejo bayitandika 10. Niyo football rwose. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport ikubitwa n'ikipe ya APR 3 yagiye Musanze nayo ikarya 3. Kiza wenda cyo gushima William Togi yakomeje kugenda abeshya abantu, udutega kadutsinda rwose, kandi ukabona ko nta nicyo bitwaye. Abafana ba APR sinyeka ko hari umuntu wazana ngavuge ngo William Togi ngo numwataka mubi. Oya pe, kuko urumva niba mu mikino 6 APR imaze gukina amaze kubonamo ibitego 3, ntabwo ari ibintu bibi. Ntabwo ari ibintu bibi rwose. Numva ko nta gikuba cyacitse ntacyo rwose, kuko muri ibi birarane nabyo kuri uyu mugoroba William Togi igitego aragifite ntiyakibura. Kuri Marine amakipe mataramunanira, ariko William Togi reka nkubwize ukuri kuri uyu mugoroba ntabwo ari bukibure. Noneho kuri Marine ntabwo ari bukibure, aruzuza 4, shobora no kwikubita 2. Ariko umutoza ndabona ko nakosa akwiye gukora rwose imbere ya Marine, imbere y'aba CDS, imbere y'abafana ba APR. Kuri uyu mugoroba nyeka ko bataraza kuba ari na benshi muri stade, ariko bakwiye kuba inyuma y'ikipe yabo. Mamazdusi byavugwaga ko yagiye kwigira mu Barabu, ariko ngo ikipe ya APR yavuze ati uramenye atuvuga uvuye aho, garuka. Turabona tutakizera neza ibyo turimo. Urumva rero ko APR nayo makuru ahari, rwose abari kugenda acicikana hirya no hino. Twagiye muri Rayon Sport. Hervé, shyiriraho ifoto naguha